ka haala tawa kuuɗe jokkande eɗen andi ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kum fuu hay hunde gasata wonde ɓaawo golle imma golle ɗen ko so tawi hara ko hawrodirɗe e ko nafata jongolle ɗen ma hara golle ɗen ɗe hawrodira e ko nafata jongolle ɗen hara golle ɗen jongolle ɗen no ɗaɓɓira yo golluɗe ma ɗum jongolle ɗen ɗaɓɓani hoore mum tun golle kono ko taga kon si wattani fondo ko taga ko Allah tagi kon foppu ala ko min minanta ko golle ay Allah subhanahu wa ta'ala yeetike en ino woodi hay kaaƴe goo iwoje dow futta ley sabu mawningol Allah subhanahu wa ta'ala no woodi feccotoɗe ndiyen yalta ɗum ɗon fof ko golle itti sikke e ko mari ruuhu kon tata no mari wonkin ɗum ɗon kan hay hunde yiyata ko tata no woni ni tun tawa ala gollude goɗɗum ɗo noon finde l'islam nden kañum ɗe golle ɗe tawata no yaade e mum ɗo ko golle ɗe jom finde nden yamirɗo yo nden ɗon finde fiɓe on ko ɗe o yamiri ɗen yo golle nde ɗo finde kañum ko ɗen ɗon golle woni ko ɗaɓɓiti ɗe tawata golleɗo golle ɗen on himo mari resultan golle ɗen himo mari nafoore golle ɗen tawata kadi golle ɗen naaɗe o eɓɓani hoore makko tun ko ɗe o yamira o wi inna al aqidata allati qarraraha al qur'anu al karim aqidatun amaliyatun ijabiya yataadda atharuha ila suluk o wi tabitino nde finde nde tawata l'islamu ñinni ɗum tabintini alqur'ana o ñinni tabintin nden ɗon finde wonde ko finde fiɓetene ndenni ko finde golleyankore wona finde haalayankore tun ko finde golleyankore tawa ɗen golle kadi hino ɗe mari nafa ɗen golle ɗon kañum kadi ko wana noon golle ɗen hino yawta yaha ha hewtoya ka jikku yani ko finde nde tawata nde mari nafoore nden finde ɗon mo fiɓinde ɗum ɗon feƴƴey ka fiɓugol tun yaha e ɓanga ka jikku wa yadharu fi l amali feeña kadi ka golle ولذلك يذكر الله عز وجل الإيمان في القرآن مقرونا بالعمل الصالح كنو ودي سبدون الله سبحانه وتعالى o tedduɗo mawɗo himo janto fi gomɗinal ngal ka alqur'ana kala nde o janti fi gomɗinal ngal taway himo hiɓɓidiri mo singidiri e ɗum ɗon himo ɓannidiri kanji ɗiɗi e golle ɗen inna alladina amanu wa amilu salihati si o ittintinayo e illa alladina amanu wa amilu salihati kono kanji ɗiɗi ɗi seedata heɗi waywa plus e moyen ka courant plus on tun gollata courant moyen on ala moyen on tun gollata plus on ala ɗon ɗum inta négatif e positif ko be kanji ɗiɗi ɗi yaada wa mathalu aqaid l'imani fi qalbi lmumin ka mathali usarati lhayati fi qalbi shajara o wii misal o addanen ɗo misal finde gomɗinal ngal si woni ka ɓernde gomɗinɗo on hara ko o gomɗinɗo tigi haray no misal mum no wayi nden finde limanu nden inde wayi wa ndundan ma ɗum ɓe inna enɗan wonɗan e gurdan leggal ngal ko ɗo ɗi o wi fi qalbi shajara yani kala ko wuuri haray no mari qalbe no mari ɓernde no mari central on wano nila sa sallam makir noon wondema huyre no e ɓanndu neɗɗanke on ko nden ɗo woni central piiji ɗin fof si nde moƴƴi haray fof moƴƴi e maki ala wahiya alqalb joni noon leggal ngal kadi wayi wasi ngal mari ɓernde honɗum woni ɓernde mum ngal ko ɗon woni ko ɗan enɗan woni yiilade ɗan circula ɗan ƴawra ɗan jolda wano neɗɗanke on mara noon ƴiiƴan circula ɗan ka ɓanndu makko ɗan ƴawra ɗan jolda o wi noon ko ni wayi finde limanu nden e ɓernde neɗɗanke on no wayi wano ɗan enɗan wayiri ni kañum kadi e nder ɓernde leggal ngal
anni leggal ngal no mari enɗan no mari ko wiyete ko mbuundi ndi mbuundi no mari correspondant kañum e enɗan ɗan wono neɗɗanke on woni no mo mari mbuso ka nder ƴiye ngom mbuso ɗon tu gollata ɓaawo ƴiƴanɗan ƴiƴanɗan tu gollata ɓaawo mbuso kon jooni noon no ɗum ɗo woni yiilorde noon e nder ngal leggal ko wona noon iman on kadi yiilorta e ɓernde gomɗin ɗo Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana minha qiyamuha wa baqa'uha wa nama'uha wa thamaruha ko immorde e ɗan ɗo enɗan woni daragol ngal leggal ko e ɗan ɗo enɗan woni heddagol leggal ngal ko e ɗan ɗo leggal woni fi mawnugol enɗan woni fi mawnugol leggal ngal ko e ɗan ɗo enɗan kadi dimɗe kañum leggal ngal heɓoto sina ɗum misal joni so tawi en falama leggal yoruɗo kon ɗum watten koye yahu minen ɗo mi woni pay koye fuutatoɓe arano ɓe ñiña leɗɗe ɗen soppa koɓolal ngal ɗa e koɓolal ngal ha hewta ƴiwum kum ɓenna accen ɗon tawa joni en ɗan ɗan ndundam mum ɗan yiitidata kaɗan yiitidali o ko seeɗa seeɗa woni yorirde ha leggal ngal yoora hara ngal yanali mi anda so tawi ko noon woni de sahra mi falƴa ɗum ɗon ko misal joni holli ka tawi ɗum ɗon taƴodiri o o andi ndundan ɗan asli mum on no wayno iwde ka ɗaɗi enɗan ɗan joni ara yaha ka calɗi ko ɗum ɗo woni wonde saabu yo ngal reggal limu ɗum woni so mbi yo ngal wuuru ka ɗon taƴodirɗan ari ha e nokku ɗan buloki tawi ɗan feƴƴata o dow on hande kadi ala heɓude ka dow on heɓali o dow toon fof no yorude haysi ngal waɗa e bili tun hande kadi ko hikko li ɗulle ka tawi ala circulde noon ma woɗu man tan ɗum ɗo sen daari no ka neɗɗanke on tigi hande no wiyede tension ji no warde yimɓe ka ko honɗum woni wadde ɗum goɗɗum ɗum ma ɓeyna ko ɗum ɗo e nawnaji ɗum ɗo e ɗum ɗo na saabu manquegol circulation yiƴanɗan ɓeyna dakto dami waɗi yani ɗan ɓiƴike nokku goo ɗan ñoƴƴike ɗan wawano hewtude ka ɗan duwa hewde ton dakto waɗi isan ko wano ni no ɗen ɗon enɗan woni circulirde ɗan jonna ngal leggal gurdan ɗan jonna ngal leggal e honno wiyete wilitugol ɗan jonna ngal leggal ɗo rimugol dimɗe wa kadhalika aqidatul muslim ko wano ni kadi duwa wa'ude ko ni hani wa'ude finde julɗo on finde makko gomɗinal nden tamudduhu bi ruhil amali wa thabat ko wano noon nden finde ɗon hinde pooɗa hinde fonta e nder e neɗɗo on heɓugol ko wiyete ko ruhu golle kañum e tabitugol kadi e ko fiɓi kon harana hande ɗum ɗo janngo yiltora ɗo iwra ɗo yahitira ɗo فالإسلام لا يقبل من المسلم أن تكون عقيدته نظرية وإيمانية مجرد فكرة لا أثر لها في فعل خير أو ترك شر وي الإسلام on kañum jaɓata yonu jaɓanta neɗɗo on nde finde nde wonata tawa ko nazariya yani koko ndaarete tum ko yiyete tum koko eɓɓa tum hotta wi'a woniri ni haysi tawi na noon woniri l'islam on kañum jaɓata ɗum yowonu e julɗo on gomɗinal makko ngal hara ko yo ngal won telɗuɗon tum wondema ko miijo tum wondemo gomɗini hara ɗum ala batte ka gollugol ko moƴƴi ma accugol ko boni honɗum fameten ɗo e oɗo kalima wonɓe janngude dow ɓe yoɓe jippo wonɓe ɓe janngude dow yoɓe jippo ko honɗum fameten e ɗum ɗo ko wondema neɗɗanke on si yehi ha o wi'i himo gomɗini Allah ka haqiqa seede himo gomɗini ruuhu gomɗinal ngal no e makko haray ko honɗum hollata koye o waɗay ko o yamira kon ko Allah yamirimo kon mo fiɓi gomɗinal on o accay kadi honɗum ko mo gomɗini on haɗi ko si tawi woni ko mi julɗo kono julɗo yaagal al ngal accinali lan ko Allah haɗinmi ko miɗo gomɗini Allah miɗo jefiɓi finde limanu ko mi gonɗo ko mi gomɗinɗo kono komi gomɗini kon waɗinal lan ko Allah yamirinmi kon yomi waɗa accinal lan ko o haɗinmi kon yomi accu haray ko honto finde gomɗinal ngal woni haray ɗum woni nazariya yani koko hotta tum ko eɓɓa tum wallina woni haala ka ala golle
Allah no wi lima taquluna ma la taf'alun o wi kabra maqta inda Allah an taqulu ma la taf'alun jonnon mi wi mi gomdini seede mi gomdini on ko mi gollu ko mi gomdini kon ko mi hooli kon seede mi gomdini ko mi fiɓi kon ko haɗinmi ko mi pottito ɗum ɗon walakinahu yutalibuhu bi an yakuna dha imanin amali kono noon tigi tigi on haray nde finde l'islam on kañum no ɗaɓɓiri on tigi oɗo julɗo nde tawata ko o jon gomɗinal wondungal e golle ko jon gomɗinal wondungal e golle golle ɗen imma ko yamiraɗe ma tertagol ko haɗako wa aqidatun ijabiya tasmuru fi nafsi sahibiha fi hayati nnas aw tusmiru fi nafsi sahibiha wa fi hayati nnas o wi finde nde ɗo moƴƴereji ko nde wondi kon naforeji ko nde mari kon ɗum no rimina ka wonkin jon finde nden no rimina kadi ka gurda yimɓe ɓe no ɗan ndundam ma enɗan riminiri noon leggal ngal woni sabu yo reggal ngal rimu ko wana noon finde nden ɗo kañum kadi hara finde moƴƴunde nden tawaynene ko wondude e golle ɗen nde finde gomɗinal nde waɗay dimɗe ka wonkin neɗɗo on tigi ko ɗum waɗi en yi'ay karamo koɓe boyi no windi defte ɓe na samaratul imani dimɗe gomɗinal ngal ko honɗum gomɗinal ngal rimani on ti gogo ko accugol ko haɗa ɗiɗɗiɗi ko waɗgol ko yamira tattati on ko dandugol on ti naato leɗɗi heɓugol lette naynayi on ko nafugol mo wallugol mo yo no naatira aljanna joyi joyi on no jeeya e ɗum ɗon okkorgol mo wela e Allah no jeeya e ɗum ɗon pottingol mo tikkere Allah ɗum ɗo fof ko min samaratil iman o wi wa aqidatun ijabi afan falqur'anu yukhbiruna anil ghaybi alladhi yusmiru amalan wa sulukan hasanan o wi alqur'ana on ino yewta en fii ko wirni fii mbirnal ko tawata no wirni en wawata hettinirde ɗum kolongaje men yani gite meɗen en wawata yirde ɗum konko wirni ko tawata hino rimina golle e jikku moƴƴo e comportement moƴƴo e meɗen ka nde goɗɗo yeeta ɗo joni wondema e si a waɗiɗe golle ɗo joddima ko ɗum ɗo e baraji si a moƴƴi jikku joddima ko ɗum ɗo e baraji si tawi a waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo eɗa mari baraji ɗum ɗo tawa a yiyani a jaɓi a waɗi ɗum ɗon hina ɗum ɗum ko onti kon ko qur'ana yewti on onti gomɗini o hooli konko wirni ɗon ɗum rimini golle moƴƴe ɗen ko ɗum waɗi ha o waɗi ko o yeyta o heɓa baraji buye mum ɗo ko ɗum waɗi ha jikku makko o moƴƴi wano wirno nela sa sallam landama an akthari ma yudkhilu aljanna ma yudkhilu nnasa aljanna ko hon ɗum ɓurta nadde yimɓe ɓen aljanna ɓe maki kon ɗum ko taqwallahi wa husnul khulq ko hulugol Allah e moƴƴugol jikkunde ɗum ɗo noon on hadise ɗon naati e wonkin julɗo gomɗinɗo on kisan o immoto ɗaɓɓita ko honɗum woni kulol Allah ɓay o nani o jaɓi naati ka ɓernde o ettoto ha anda ko honɗum woni kulol Allah nde o jaɓi kulol Allah ngol kisan o ettoto anda ko honɗum woni moƴƴugol jikku o waɗa moƴƴugol jikku joni o andi mo faalama ko hooli ko o yeeta fi mum o yiyali kon ka aljanna wala yatahaddasu anhu hadisan falsafiyan nadariya o wi haray qur'ana on nde no yewta en konko watta ɗin ɗon dimɗe ka ɓerɗe meɗen e ka jikkuji meɗen e ka yani ka comportement ji meɗen ko wana noon qur'ana yewtata fi mum tun hara ko yewtere philosophie ko on ɗum woni yewtere ko wiyete philosophie ko yewtere cuɗande labinande kono ko wenginde ko ɗum woni hara fayda nde ala asli par ce que ko yewtere heɓɓitande falsafa on no mari catégorie ji buy wono joni goɗɗum no wawi hawrodirde no woyde ko wata hawrodirde wono
ko ekkitata goɗɗo tun ko wawgol yetere ɓe mari misalji ko ɓe jannata ka falsafa meɗen ka leydi meɗon tigi ma e leyɗe afrique ɗen ɓe inna joni e nder falsafa ko ɓe jannata kon ɓe nan toon ko wiyete yani alhayatu lqabaliya fi bi'ati lmukhtalifa yani gurdan leƴƴi ɗin yani e mariga ko wiyete philosophie goo mo tawata kamɓe ɓe mara won woni on philosophie koko wayte wano cantidirgol sanako yaagal wano sanako yaagal ɗum ko hunde ko falsafiya noon ko falasa ko ƴetta ɗum tun waɗa ka asli ka wiyete kaari ɓeeɗa ko yette jallo ko sanako yette kaari no woodi ka woni ka tawata ko ɗo ɓora ko ɗo asli on ɓori daƴƴere nden ko ni yiwri ko waɗa ɗum tun fiino musala a fi tasaluɓe bayna nnas ko yani ko fiino moƴƴolirde tum no ittira heɓudu ittira hasad ittira konnago e ngaygu hakkunde yimɓe ɓen masalan joni ɗo hay ka laawi ɗo ayiye ɗo goɗɗo e goɗɗo no fotta hara ko ɓe fof ɓe doginde mo kala oyano fiidi no ɗumanni so oya waɗi oya ko ɗumanni to a yande an ko a yetta jallojo ndaari golle yetta jallojo ko oya munino no fiido kon fof hannde kadi hara ɗum ɗon pottike e makko ka oyna aymo a yette baajo ana ɗon joni hande ko min jeyma hande kadi wonta e sama kala ɗum ɗum ko naw min alfalsafiya albiiya ko noon e philosophie mo tata jama on no wuuri mo tata africain ɓe ɓen no mari hara leyɗe daneɓe ɓen kamɓe ɓe mara ɗum ɗo noon ko hunde kadi tawa e nde mari natija kayre mari résultat kono ko hunde moƴƴinade waɗa ena wonde ko immodade mum to tawa no ɓoroda e lasli ka sina ɗum enen e ɓen ɗon fof ko min aslin wahidin en fof ko min adam wa adama min tura ɗum faami kono qur'ana on kañum ko woni yewde kon finde ɗo finde kañum wayirama no noon tun hara ko nasari tun o narte wa ilayka badu lamsilati an iljanibi lilmi fi haqaiqi limani bilgaybe o wi miɗo addannema ɗo ni yoga e misalji e bange gandal ko tawata kon ko haqiqaji ɗino yewti fi affaire gomɗingol ko wirni alif al asma'u wa sifat inde allah ɗen e sifaji makko ɗin la yajidu lmuminu isman lillahi taala ay isman lillahi taala akhbarana allahu taala bihi illa wa lahu ta'thirun amaliyun fi tazkiyati nnafsi wa suluki linsan naam o wi gomɗinɗo o heɓata inde wo wonande inde allah nde tawata allah yewti en fi mum ko inde makko nde o nodditori si wona neɗɗo on heɓay ɗon battinorgol golleyanko ko tawata ino laɓɓina wonki makko kin ino laɓɓina jikku makko on laɓɓina comportement makko ka walmuminu ida qala assamiu albasir si tawi gomɗinɗo wi e nder ko o janga ton inna allah huwa samiu albasir ko allah won nanowo yi'owo alima annahu la yakhfa ala allahi khafiya wa annahu bimar'a minhu wa masma'i fayakhafuhu fi sirrihi wa alanihi wa yuraqibuhu fi kaffati ahwalihi si tawi neɗɗon o jangi yo ɗo o andi allah hino nana allah hino yiya ɗum ɗo na inɗe allah jeeya e sifaji makko o anday kisan wondema enele hay hunde ko suuɗoto wawata suuɗade allah wano wino la takfa minkum khafiya suuɗotokum ɓurkum fanɗude ko wawi suuɗade suuɗta ko allah par ce que o tabintiniri sam'o on ko wiyete kon addugol alif e lam o tabintiniri kadi basar on addugol ko wiyete alif e lam ɗiɗo noon tentinale no ara fi waɗugol ko wiyete kon istighraq yani yoolugol naɓora ɗo kala ko wiyete façon nanugol allah kala ko tata ko nanete kon allah no nan kala ko yiyete kon fof ko tata yiyete allah heno yiya par ce que allah kanko ko kanko tagi ko wona yiyede kon e ko wona nanede kon kono ɗum wonta ɗon ko wonanali ma o yiyani kala none nande ɗen e none giiɗe ɗen allah sifitori ɗo saabu tentinirgol ɗum alif e lam o wi noon si neɗɗon andi wondema hay hunde suuɗota ko allah oɗo jannguɗo ɗeɗo inɗe allah e sifaji makko
o anday kisan enene he kanko himo jaka ka Allah reeni ɗon himo rendi Allah no sutimo ka o woni ɗon Allah no sutimo no aynimo e jaka yo kadi Allah no jentimo himo ka Allah woni nande ko woni wolde kon si neɗɗon heɓi ɗum ɗo o hulay Allah ka gundo yani ka suuɗi o hulay Allah ka feeñi ka si tawi neɗɗon himo felliti kun o woli wo kun o woli siidi hara hay hunde ko taga kon e adna on nanani ko o woli ko ma kun o huwi wo kun o huwi siidi hara ko taga kon e adna fof hay hunde yi'ali ko huwi ɗon kono himo felliti Allah kañum nani kun o woli kun ko kun sondi wo kanko Allah wi ya'lamu sirra wa akhfa himo andi ko suuɗi e ko tata hay miijatu wono win la yakhfa ala llahi shay donc si neɗɗon heeɓi o finɗo gomɗinal hoolagol ɗum ɗo e janngugol makko ɗeɗo inɗe ɗiɗi inɗe Allah kon ɗum o watta o hulay Allah kisanka o woni ka o wiyata fi yimɓe ala nande mi tami wol ɗum ɗo ma fi yimɓe ɓe suta kilantami huwu ɗum ɗo wa yuraqibuhu fi kafati ahwali o ayna e Allah e kala alhaaliji makko ɗin fof kanko neɗɗanke on fi hon ɗum aynugol Allah ngol ɗo na famugol wondema ko haray kanko ari ayni Allah wano goɗɗo aynita kaɓɓum mu'um himo huli wata goɗɗo wippokum ma mo aynde ɗo pilation makko mata goɗɗo ƴettuɗo na ɗum woni ngol aynugol ɗo aynugol ngol ɗo ko waɗugol awa hino Allah yeeso an ni kala komi memminani himiɗo sutimo yeeso an ɗo wa ida qala addarru nafi kamide wine wa ida qala arrazaq itakada annahu subhanahu almutakaffilu birizqi si tawi oɗo o jangi ɗe inde Allah ɗo wigol razaq kanko woni ɗuɗuɗo arsikugol o fiɓay kisan wondema Allah ko kanko woni fawtiɗo fi arsikugol ngol ina goɗɗo goo ko kanko defti ɗum kanko fawti ɗum yasuquhu ilayhi fi waqtihi ɗum ɗon Allah sogganaymo arsike makko on naɓanamo e sa'i mum kadi ka o duwa hendade ɗon e ka eɓɓanoyo hendo ɗon fa yathiqu bi wa'dihi o hoolo noon on say kanko neɗɗo on fodore Allah nden ko Allah foɗi ko wondema mo kala heɓay arsike mum ko mo holto kisan o yewa e soñjitagol ka wa ya'lamu annahu la raziqa lahu ghayra wala kafiya lahu siwahu o anda kisan kanko oɗo jannguɗo o ndeɗo inde Allah wondema arsiko mo arsikay ɗo mo ala siwana Allah o wulla kisan e Allah so falama arsike o anda kisan wondema wowɗo mo yonude e fiyakuji makko ɗin hay goto ala siwana Allah o ƴettira fiyakuji makko ɗin o accira Allah subhanahu wa ta'ala sabu honɗum sabu ko o jangi nde inde Allah ɗo nde battinay ka wonki makko ɓay haray mo fiɓi finde gumunde ka ɓernde makko wa ida qala addaru nafi so jangi ɗe sifa inde Allah ɗo e sifaji makko ɗo wondema ko Allah woni jogino ko te lorra kañum e ko nafu yete nafoore itaqada anna addarra wannaf'a min qibali llahi azza wa jalla aw jalla wa azza la sharika lahu wa anna ahadan min alkhalqi la yajlibu ilayhi khayran wa la yasrifu anhu sharra o fiɓay kisan wondema wondema ko wiyete o lorra kala ko wiyete lorray kon e nafa kala ko wiyete nafa kon ko immorde bange Allah si o toroto yo pottinanmo on lorra o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo pottinanmo tawi mo huli ɗum ma no ari e makko si mo faala nafoore nden o fewtita kisan Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon rimini ka ɓernde makko ƴettugol fiyaake heɓugol nafa on e daɗugol lorra on fof honɗum jonnita Allah wowɗo ɗum ɗon on o anda wondema haray o anda kisan wondema Allah maraka fidiɗo e ɗum ɗo wondema o anda o tabintina wonde hay goto e tagu ngu wawata pooɗandemo moƴƴere addana mo wawata pottintinde bone e makko wa an la hawla li ahadin wala quwwata illa billah o anday kisan ɗum fiɓay rimay ka ɓernde makko wondema feere alana goɗɗo doole alana goɗɗo e waɗugol ɗum ɗon
siwana hara ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tungo okkortamo moƴƴere nden ko Allah tun woni ko sakkantomo bone on ittanamo si ari ko Allah tun wawi ɗum ɗo on tuma o jonnitayki tan jeygol makko ngol kanko neɗɗanke on honɗum Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓina moƴƴiɗo ɗiɗi wal asi alladi yaqra'u anna Allah huwa arrahman arrahim alghafur alwadud neɗɗo wonɗo yeddude Allah on kadi geddo Allah on si tawi o jangi inde Allah fihi mo yeddi Allah o jangi wondema Allah ko jon yaajuɗo yurmede mo huuɓiti kala ko taga kon ka adna ko jon yurmede hertinde nde hertaninde ɓurɓe moƴƴude ɓen ka lahira Allah ko heewɗo yaafagol gafuru ala wasni faul yani ko min siyahil mubalaga yani ko heewɗo yaafagol wona gokkuntun kanko o yaafoto alwadud Allah ko giɗo yiɗuɗo yiɗanɗo ya'lamu anna ma'siyatahu lan tahula baynahu wa bayna at-tawbah o anday kisande o jangit ɗe ɗo inɗe Allah sifaji makko wondema ɗi geddi makko ɗi woni e mum ɗo wona yo taƴo yurmede Allah nden na yo taƴo moƴƴere Allah nden wondema hi jaka ɗi geddi ɗo heedata hakkunde makko e hakkunde tuububuye on nde o andiri ɗum ɗon rimi ka ɓernde makko ko ɗum o watta fa yastahfirullah wa yatuba ilayhi o insinoto kisanka Allah o toroto kisan Allah tuubuye e yaafanede bonnere nden o tuuba o rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'asu min rahmatihi wala yaqnutu min maghfiratihi o taƴota ko yurmede Allah nden o yondinota ko gayi yaafuye Allah on o inne o jotto tun o accirani o toroto kisan Allah kama qala subhanahu la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim o aya ɗo koye soggorde fii golluɓe ɓen ko boni ha ka Allah subhanahu wa ta'ala wi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim o wi wondema Allah wi ko onon yo fantimɓe feƴƴintini e wonkinji mum sabu ɗoftagol seytane kono so yii on anndi pellet fiiɗi junubaji ɗuuɗi ɗon anndi ko junubaji ni a wawata on taƴo yurmede Allah nden dey Allah no yaafo bonnereji ɗin fof si tawi woni on tuubi on ruttiki ka makko no haani tuubirde noon wono o yamiriri en noon e simore goo ka tahrim tuubu ilallahi tawbatan nasuha tuube ruttoɗon ka Allah hara noon ko tuubu wiye laaɓuɗo timmuɗo goonguɗo kadi o wi tuube Allah no yaafo bonnereji ɗin ni fof seede noon o yaafoto innahu o addi tawkide o waɗi ɗum idafa kañum e damir makko on wondema ko kanko tabiti ko kanko huwa o addi huwa on kañum kadi o alghafuru woni heewɗo yaafagol arrahimu heewɗo yurmegol ɗum ɗo nde on ti janngiri ɗum ɗo o annda kisan hi jaka e neele yo wakkilo kisan o tuuba ɓay Allah jaɓa e tuubuye on anndi ɗum ɗo janngugol moƴƴeɗo aaje rimay kisan on ɗum ka ɓernde makko dimɗe heɓoto ɗon kisan e finde nde o fiɓine gomɗinal ngal fii yo o rutto o iwa e ko o boni kon o yaha e ko moƴƴi kon o tuuba o wulla e Allah ha Allah jaɓanamo ɗum ɗon والمكابر والمعاند إذا قرأ أن الله هو القوي الجبار القهار الشديد العقاب فإن الإيمان بهذه الأسماء تعرفه بحقيقته وتحتم كبرياءه si o ɗo neɗɗo kadi mawnintiniɗo yimɓe mawnintini ƴetti koyete ko mawnintinare feƴƴitunde ƴetti sandal ɗagol ɗum woni salagol ko yamira salagol accude ko haɗa salagol waɗugol ko yamira si oɗo neɗɗo jogitiɗo o jikkuɗo kadi o jangi wondema ko ko Allah yewti janti fi mum ko ɓeɗo jangani en joni ka juuleten ɗo ko kanko woni ƴawi ko Allah woni dolluɗo ko Allah woni dundarankejo
ko kanko waawi duulude ko kanko woni sattuɗo lette wonande saliiɗo ko o yamiri ko si neɗɗo janngii ɗum ɗo sabu gomɗingol makko ɗeeɗo inɗe ɗum andineemo ko won ɗum woni tigi 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 haqiiqa Allah subhanahu wa ta'ala o annday jaka kanko ɗum ɗo fof o wawa sifitorde ɗum ɗo ɗi sifaaji ɗo so tawi o janngii ɗiɗo o faami ko won ɗum wiyete ɗawi ko honɗum woni jabbar ko honɗum woni qahhar ko honɗum woni shadidul iqab o annday ko geri wo o wawata hewtude oɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum ɗum watta ɗum ɗum muñceyki san mawnintinare makko nen addamo e jippitare muñceyki sandalɗugol makko ngol addamo e ɗoftagol e yankinagol e jaɓugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri fa asmaullahi lhusna kulluha wadihatul ma'na qawiyatal ta'thir o wi ɗeɗo inɗe Allah ɗe fof majje hiɗe ɓangi firo hiɗe dolni ɗe jogii doole timmuɗe ko ɗe battinta ko ba ɗina ɗum e ɗiɗo tawata ko qur'ana on addani en no ɓanginande annubuwat fiiɗe annabankakuji ɗi حدثنا القرآن عن الأنبياء والمرسلين حديثا يدفع المؤمن إلى الاهتداء بهديهم والسير على منهجهم وي قرآن أن يوتيهم في بأن بابه بين لابه يوتر نتواتا هن الدنيا قم إن دون فادي فيوير قول بيوال مأتنقل فادي يهير قول إلاول قول بكم بيارنو قول وإليك أهم السمات التي أكد عليها القرآن الكريم أو جابوا دوك دي ko ɓuri ɓangude e maandeji ɗi tawata no battini no temtini e muɗum qur'ana wahid ذكر الله تعالى في كتابه كثيرا من صفات هؤلاء الصفوة الأخيار الله تولو mo jantike ka deftere makko ko ɗuuɗi immorde ɗi sifaji ɓeɗo yimɓe suɓaɓe tawata ko suɓaɓe suɓita kal amanati wassidqi fi ltabligh wattajarrudi lillahi fi da'wa والعفاف والظهر والحلم والصبر واللين والتواضع الله سفري بهندم wongol yimɓe holniiɓe al amana jogagol hoolaare Allah sifori ɓe honɗum goongugol ka yottingol ɓe yottinta goɗɗum ɓe acca goɗɗum e ko ɓenulaako Allah sifori ɓe ka telɗinalngol ɗiɗo kadi fof Allah hara ko fii Allah ɓe woni waɗirde hina fii goɗɗum ngol ko wano noon ka noddugol kadi ɓe noddana on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala tun ɓe noddanta goɗɗum ngol ko wano noon e ka nefinagol maɓɓe hiwitagol maɓɓe e kala ko tawata no ñiddi e kala tawata no boni e ka laaɓugol maɓɓe e ka muñal maɓɓe e ka muñal kadi hilme e sabru fof ko muñal ko woni haray kanƴi ɗiɗi ɗi ɗowtidiri neɗɗo mo wona halim o heɓa noon kadi sabru o watta ɗon haray hannde kadi fopputinni ko wona noon e newagol kañum e yankinagol ithnain ذكر الله سبحانه تأييده لأنبيائه ورسله بالمعجزات الدالة على صدقه الله تودون وجنتك أو ملابل ودني وجنتك سمبنيرغول أنباء مكو بين نولا مكو بين كاوي ساجي لتوتا إنو تندني إغونغول مكبه قرآن وجنتك له ثلاثة فصل القرآن قصص الأنبياء وذكر جهادهم مع أقوامهم وصبرهم ونتائج هذا الصراع بتكرار وتأكيد وتنويه ko annon qur'ana on kadi fensiti istaji yani fillayeji ko feƴƴi ɓe annabaɓe ko ɓe feƴƴindini e waɗugol jihadiji hakkunde maɓɓe e yimɓe maɓɓe ɓen ko ɓe gerdi e yimɓe maɓɓe ɓen kon e ko ɓe tampodiri e maɓɓe kon haa ka ɓe gerdi ɗon qur'ana on fensiti kadi muñal ko ɓe feƴƴini kon fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ɗum ɗon fof ko hollugol wondema ɓe feƴƴini ɗin piiji kañum kadi e ɓangingol résultat ji ngoɗo tippiro ko ɓe tippire yimɓe ɓen ɗum kadi hara qur'ana no fensi ɗum fillinnagol hara ko fii tentingol
e hollugol nooneji no ɓe tippiri non ɓay a taway oɗo annabajo ma onulaɗo ɗo no tippidiri e yimɓe maɓɓe en tippiro feƴƴugo hakkude maɓɓe gon masalan annabi ibrahima e yimɓe mum ɓen no yaadirno wona noon annabi moussa wona noon annabi salih wona noon nelaɗo haray mo kala maɓɓe no mari noone no tata gerdiri e yimɓe mum ɓen mo tata oɗa kayna on ɗon noone yaadiri e yimɓe mum ɓen ɗum ɗon ɓe waɗi ko wiyete tanwi arba bayyana alqur'anu haqqa rasul ala ummatihi fi lhubbi wal adabi wa taati wal iqtida qur'ana on ɓangini kañum kadi haqqe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama e dow mofte maɓɓe ɗen ko honɗum no jeeya e muɗum ko haqqe nelaɗo on yo taw haray mofte ɗen no yiɗi ɓe mofte ɗen no ne'aniɓe mofte ɗen no ɗoftiɓe mofte ɗen no ñentini ɓe هذه أبرز السمات التي أكدها القرآن في موضوع النبوات في حين لم يرد في القرآن تفصيل في أوصافهم الخلقية أو لغاتهم وأعمارهم ɗum ɗo ne jeeya ko ɓuri feeñude eɗen mandeji ɗi tata qur'ana on tentini jantagol e nokkureji fi annabaku ngu ka tawata qur'ana addali jantagol fensita fi sifaji maɓɓe no ɓe tagira mo annabi nu no juutuno ɗum ɗo ma mo tiiɗuno ber ɗum ɗo ma ɗum ko ni sukunnum fotayno qur'ana naatali e ɗin ɗum par ce que qur'ana ko ɓuri himmude kon ko ɓe ardi fi mum kon ko ɗum qur'ana on kañum woni fensitude yeeto e ko wano noon e fi yewtugol kadi ɓeeɗa ko ni haala maɓɓe kam haala oɗo no towno hika sewi hika sembi hika urki hika ko kaɗo haala ko ni ɗum ɗon fof kañum qur'ana on naatali e yewtugol fi ɗum ma wigol gurdanji maɓɓe ko ber ɗum ɗon fof naata ɗum ɗon ko hadiseji ɗen yewti en kon ko ɗum ɗon wonɗen famirde ɗum ɗon e ko tawata kadi yimɓe faamuɓe faami e nder hadiseji ɗen e mum ko ɗum ɗon wonɗen famde kono qur'ana arali e wigol annabajo kaarijo ko ber ɗum ɗo wuuri ka hika qur'ana to wigol ko ɗum ɗo annabajo kaarijo wuurno qur'ana naatali ɗum inna kullama qassahu alqur'anu alayna min akhbari al-anbiya'i li tahqiq al-ihtida'i bihim wa hamli mirathihim wa tahmilina al-muhimmata allati kullifa biha al-anbiya wa lam tamut bi mawtihim wa hiya ad-da'watu ila Allah subhanahu ko waɗi kala ko qur'ana on fillani en yewten immorde yewtereji fi annabaɓe ko fi honɗum ko fi haqin gongilngol feewirgol wano ɓe feewirno no mbi mana jokkugol ko ɓe jokkuno kon e rondagol ndondi ndi ɓe ronina ndin al ulama o warasatul anbiya fa inna al anbiyaa lam yuwarrisu dirhaman wala dinar e faw e rondugol en himme muhimma yani ko hitti e ko tawata kon annabaɓe fawanoma ɗum hara ɗum mayirani saabu fi kamɓe ɓe fatike ko ɗum waɗi si qur'ana no yewde fi ɗum sina ɗum qur'ana himme ala fi duuɓi jeluɓe wuuri himme ala fi ɓe juutuno ma ɓe raɓɓiɗi himme ala fi wigol yen andu ye rondo ɗum ɗon ka kono noon da'awa on noddugol ngol e fi peewal ngal noddugo e haɗugol ko boni kon ɗum ɗon ko himme ɗe tawata annabaɓen ko ɗum tigi woni annabaku ngun ko ardi ko ɗum enen kadi hanuɗen rondade ko ɗum waɗi si qur'ana on no fensitude ɗum fi en andu ko honno jogitorten ɗum ko honno tambitorten ɗum par ce que ɗum hana mayude ɓawon annabaɓen fatade ɗum woni on ɗum noddugol faade Allah subhanahu wa ta'ala jim as-sam'iyat fi babi as-sam'iyat al-yawm al-akhir wal awalim al-ghaybiyah kal malaikati wal jinn wo ko naneteeɗi ɗin piijitaaɗi ɗin ko yewtereeji nanaɗe no jeeya e dambugal ko wiyete kon sam'iyat naneteeɗi ɗin yani hiɗi ɗuuɗi a sam'iyat no ɗuuɗi kono no jeeya e ɗin ɗon yewteede ko nanuɗen kon qur'ana yewti en fii hon ɗum fii ñalaande sakkitinɗen fii darngal qur'ana yewti en kadi fii hon ɗum tagooreeji ɗi tata en sutaaki wono malaika wono jinna ɗum ɗo no suuɗi en ka kono ɗiɗo ko sam'iyat par ce que en nani fi majji ka alqur'ana o yewti fi majji ɗon wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin hay kanji ɗi nani tum ɗi hucciti kisan waajagol ngol yuhaddisuna alqur'anu bima fihi naf'una wa daf'ina ila al-amal bima fihi naf'ina wa daf'ina ila al-amal qur'ana ko ne yewde ko fi ko tata de mar nafoore mum
tawa hinde duña en kadi yahugol e gollugol ɗen golle ɗon ko ɗum qur'ana woni en fensitande wona goɗɗum ngol فاليوم الآخر جاء وصفه في القرآن بسورة تجعلك تراه كأنه رأي العين قرآن سفنك ان في غولتي نيالande sakkitine ñalande dargal e mbaadi tawata waɗay an on ɗo jentitino ko qur'ana woni sifade kon hina wayi wasiɗa sutori dargal ngal gite maɗen tigi tigi wa kullama qara'ata ayatan adhabin ista'adha billahi wa azamta ala tawba tuma kala nde jannguɗa aya fi sifiɗo fi lette ha wayi wasiɗa sutiɗe e wonɓe nder ton ɓen a moloto kisan e molora Allah e ɗen ɗon lette yo Allah dande ɗe fellita kadi e tuubugol fi yo Allah dande ɗen ɗon lette ka sabu ko qur'ana on fensiti weƴƴiti gon ha wawa so tawi on tino suti wonɓe ka lette ɗen no woni yillitorde nder ton wa kullama qara'ata wasfa aljannati wa na'imiha hazzaka shawqu ilayha wa dafa'aka ila almazid min at-ta'a tuma kala nde jannguɗa sife ko Allah sifi fi aljanna on ka alquran e nemaji wonɗi toon ɗin e fowtereji e ɓuttu ko won ton kon ɗum yani faale ɗum ɗon dillinte kisan faale on aljanna dillinte duñama faade e ɓeydugol ɗoftagol Allah subhanahu wa taala ɓuri ko ɗoftinoɗa kon wa ya'rudu alquran haqa'iqa alyawmi alakhir bi uslubin yakadu yakhla'u alquluba haybatan wa khawfa o wi qur'ana o hino weeɓita haqiqaji ko woni kom ka fi dargal akhira e mba e noone e laawol no tawatama ɗum e laawi ɗe tata hino eɓɓa ɓorde ɓernde neɗɗo on yani o heɓay ko wiyete kon kulol hayba o heɓa kulol o heɓa yani alhaali wi miri wi tiiɗu ngi ko woni e ɗum ha tawa no wayi wasi ɓoray woni ɓerɗe makko ɗen ma ɗum honɗum awladatan wa unsa ma o heɓa mbelenduru e muɗum ɗum ɗa si yewtama fi yite ngen yeey ko ɗambaraji wonto wa a hulɓinamo ha o yolanna jiɓaare wawa si ɗum itte e ɓernde makko ni ma ɗum si aljanna on sifama e nemaji toon ɗum welna ɓernde makko ne welna wonkinkin ha tawa himo wulɗa ɗum sago makko ko taw ninihimo toon wal imanu bilmalaikati yubayinu alquran alaqatahum bil insan fahum yuraqibunahu ويحصون عليه كل كبيرة وصغيرة ويستغفرون له ويحفظونه وينصرونه على أعدائه وي غمدين غول ملائكة بن كدي سي أنتي غمديني دون فيبي دون كدي قرآن ونو بانغني جوغوني رانغال حكون ندانكيون إي ملائكة إي الحاليجي بوي هندو ونغال جوغوني ران أرى نون ملائكة بن هنو أينو دي بني آدم بجوكي بريني مو إي كلا كو وني غولو دي ko wano noon kañum kadi hiɓe hoowi mo hiɓe sura mo e biiji buyi jani e tosooki yani ki gila e junubaji jani ha e junubaji tosooki fii honɗum wat ɗum par ce que hiɓe toranomo yaafoye ka Allah hiɓe insinanomo hiɓe sakko kadi seytaneji goo e hewtugol e firlito e makko no ɗi faalira o ko wano noon hiɗi walla mo kañum malaika ɓen no walla mo e dowaɓe makko par ce que Allah subhanahu wa taala ɓanginani en ka qur'ana ko honno malaika ɓen jipporayno walla nelaɗo sa sallama e sahaba mum ɓen ka jihadiji ka ɗum ko jippagol walla ɓe hoore ayɓe maɓɓe ɓe ko wano noon wa yuhaddisuna alqur'anu anil jinni wa yubayinu annahum khalqun la yahtalifu kathiran anil ins qur'ana no yewta en fi jinnaji ɗin kadi qur'ana arde nde ɓanginana en honɗum wondema no ɓe ɗiɗo jinnaji ko tagu ngo tawata luutodira e tagu no bani adama tagira noon ko feƴƴiti haysno luutodir ton e alhaaliji ko asli ka taga ɗon luutodiri kono nooneji fawanɗe ɗen min haysu taklif wal qudrati ala al khayri wa charre ɗum ɗo ko hunde wotere yani ka tawgol no fawa ɗoftagol Allah no yamira waɗugol ko moƴƴi no yamira accugol ko boni ɗum ɗo jinna on e bani adama ko hunde wotere ko wano noon jinna on e bani adama no hawti fof mu ndesay fof mu jibinayi fof no mari tuuyoji e hoore ko yamira ko yo waɗu e hoore ko haɗa kon fof no mari kat tuuyoji ko wano noon kadi no mari kattanɗe waɗugol ko moƴƴi no mari kattanɗe kadi accugol ko boni wa akthar ma akkada alayhi alqur'anu at-tahdhiru min ash-shayatin alladhina yuzayyinuna al-batila
ويحاولون إغواءنا ليستقيم الإنسان على الطريق القويم وي كون بوري نون no jeey ko ɓurɗude ko qur'ana on tentinani en e fiiɗi seytaneji honɗum tawɗi ɗin ko jeeyaɗi e jinnaji ɗin ɗi seytaneji ɗi tawata hino cuɗinana mere nden wonande yimɓe ibnu adama fi yo jokku ɗum ɗon ɗi tuɗina ɗi labina ko ɗum waɗi allah subhanahu wa ta'ala no ɓanginana en ka qur'ana sonowo ko honno rentortoɗen e ɗum ɗon ɗin tawa ɗi eto honɗum fi bewingol en jon noon kon ɗum allah woni wadde qur'ana on ɓanginana en ɗum ko fiyo e ñii neɗɗanke o ñiiɓu e laawol ñiiɓugol ngol hara o jokkaali beleeɗe ɗen ko seytane woni cuɗinandemo kon haa o yoolo o lutta e muɗum samna seytane si tawi woni naɓi neɗɗo o yiyata ko e ella o woni ko yiyata ko e moƴƴere o woni haa o lanna yoolaade ɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en bone seytane yo woɗɗintin en seytane yo allah wallu en waawen jogaade mo gaño